Chipikara cha khoro ya dorobo ya Tswane wakatsidza zori Mutangano wa khoro iyi wo fhiriselwa phanda. The meeting I postponed. I think I'd like to refer you back to the ordinary council sitting of 20th of January, where we considered the annual report, the governing coalition together and with the opposition. The AG report Everything that happens is approved by council. On that particular sitting, the ordinary sitting of council of the 26th. Chipikara cha khoro ya dorobo ya Tswane na phanda wa section 79 wambara wa Mafhungo wa Pretoria switevera manwalo mavhili a u ḓirula mushumo a Nedorobo. Kha linwalo la vhuvhili Vho-Williams vari va dunamba va tutshela vhuimo honoho mafheloni a uno ṅwedzi. Fhedzi vha khoro ya dorobo iyi ndi vhone ambadzifele kha fhungo iḽi. Arali khoro ya nga ṱanganedza linwalo la u thoma, komiti ya Nedorobo i ḓo namba ya faladzwa nazwenezwo. We all are of the same view that this situation needs to be resolved as soon as yesterday. Musi Nedorobo vho ḓirula mushumo hu khou bvuva na muvhigo wa muṱolambalelano une wa vha na masheleni ya dzibilioni e a si shumiswa nga nḓila yone. Nedorobo ndi vhone vho dzhia vhuḓifhinduleli vha namba vha ḓirula mushumo. Naho zwo ralo avho vha maṅwe mahoro ane a vha kha muvhuso wa ṱhanganelano vhone vha ri mini? A very difficult question in that council is a collective of both the governing coalition and the opposition. Everything that happens is approved by council. Chipikara cha khoro vho ṱanganedza makumedzwa a u shaya fulufhelo maṋa. Liṅwe ḽo vha ḽo livhana na Nedorobo na ḽa tshimebi tshihulwane tsha khoro u bva afho ha ḓa ḽa mulanguli wa Masipala na ḽa mudzulaphanda wa section 79. Mudzulaphanda vha ri ho vha hu sina zwe vha ita zwo khakheaho. If anybody failed right up to council, then it's all councillors. So we were just leading, we were just ensuring that the meetings do take place. So it's not us who are actually doing oversight. Zwi tshe zwo ralo, Nedorobo vhone vha khou ṱutshela vhuimo havho vho nanga muraḓo wa khoro ya Nedorobo vho hweswa vhuḓifhinduleli kha zwa gwama vho Peter Sitton u vha vhone Nedorobo to farelaho. He also appoints an acting mayor. Have you seen that? Which legislation? Because mayors are appointed or elected by council, not individual in a boardroom says, no, I'm resigning, then I'm appointing a friend of mine in Waterkloof to be a mayor. It's not done. U ya nga ha thendelano ya muvhuso wa ṱhanganelano na maṅwe mahoro, ho lindelwa u vhona uri ḽioro ḽa DA ḽi ḓo ta nnyi sa ene ane a ḓo dzhena kha vhuimo ha Nedorobo. Ṱhoḓea khulwane ndi ya uri ane a ḓo ṋangwa u tea u vha tsumbo ya vhuḓi ya murangaphanḓa, a dovha hafhu a vhuedzedza tshirunzi kha muvhuso wa ṱhanganelano. U ḓirula mushumo ha Nedorobo zwi khou kwama muvhigo wa Masipala wa ṅwaha nga ṅwaha na mugaganyagwama wo tou dzudzanyulwaho. Muvhigo uyu u ḓo kwama nḓisedzo ya tshumelo na u renga zwivhaswa zwa mabisi a Masipala zwine zwa ḓo kwamesa nga maanḓa vhaṋameli Masipalani uyu.